Þeir sem muna vel eftir fréttum héðan frá Bucha í útjaðri Kyiv tengja það kannski við svona hús. Heimili sem hálf hruninn eftir árásir, eða jafnvel við þessa götu. Eftir henni brunuðu rússneskir skriðdrekar. En hér var líka för þeirra stöðvuð. Og fáeinum mánuðum síðar eru öll ummerki meira eða minna horfin. Í stað svona húsa sjáum við þetta, uppbyggingu. Hér verið að byggja allt upp á nýtt, svo langt sem augað eygir. Og leið verið að senda skýr skilaboð að það eru meira til en þetta, til þess að knésetja Úkraínumenn. Áherslan á að fjarlægi ummerki stríðsins algjör. Stundum líðu ekki nema nokkrir dagar frá því að árásarhernum var stökkt á flótta, þar til búið var að hreinsa til. Hér nýtt byggt ofan á gamla grunna. Hryllingurinn kannski ekki lengur sýnilegur, en hann ekki gleymdur. Був квітень, десь друга половина квітня починалась. І зненацька, не дали звідси на паралельній вулиці, приїхала поліція, люди починали вже збирати сміття, вже доволі тепло ставало. І знайшли, що під сміттям на тротуарі, там на глибині буквально 50 сантиметрів, знаходиться тіло людини. Останній випадок, це теж недалеко, у нас 57-й номер, а в 58-му це трохи правіше, от за технікою там. Коли хазяїва повернулись уже після того, як окупація закінчилась, вони знайшли в підвалі свого сараю оголене жіноче тіло з простреленою головою, яка вже тіло почало розкладатись. Холодний ліс. Зараз у нас працюють люди. Немає проблем, проходь. Innan dyra sést hvernig 30 mm stórskotaliðskot sem ætluð eru til að granda stórum hertólum tættu í gegnum heimilið. Leonid sýnir okkur hvernig ein fór í gegnum útvegg, stóran skáp við hliðina, í gegnum millivegginn í næsta herbergi, þar í gegnum annan skáp og loks út aftur. Це було десь близько 8 годин ранку 27 лютого. Я навідався сюди десь після опівдня. Коли вже звуки бою затихли, тут було дуже багато диму. Я не зразу зрозумів ситуацію. Отаких пошкоджень я просто не зміг побачити в перші мої відвідування. En endurbyggingunni næstum lokið. Betri einangrun og nýir gluggar, segir Leonid. Og sýnir okkur brot sem kom fljúgandi inn í garðinn þegar rússar voru hraktir á braut. Líkast til þetta brot úr rússneskum skriðdreka sem var sprengtur í loftum. Brakið þeyttist í allar áttir. Подібного розміру уламок упав ще у сусідів. Og hann sýnir okkur mynd af þessum rússneska hermanni sem fjall. Skilríkin hans. Fæddur 2002. 21 árs gamall frá smábæ í Síberíu. Og í Úkraínu mega 18 ára piltar búast við herkvæðningu.